ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada perlong Sisin Citayo hak sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kinukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau kikena akibat news dem seneng kila banwan pentebit hak neg music school bat amdam jinge nak bentai larang baru banwan pentebit hak neg music school. Hadin ka jing betai bom IED hak jaka yang bos syndicate hatem metor ki pulit ke nongba ki lakiam ya arngut ki beriu ki bala suba ma ki don keti hak ne jingja we udai ya bala tip kerteng kum uba tarson lemba ubala sanpu prasnem karta ubadairu udkhot jong seng HNYF ubabat ikakam kumu disciplinary secretary keseng bat ya we pad usomla ya bala tip kerteng kumu eba kodor nongplu ubadang arpan reus nem karta habi keren bat uba sadon bla ubari presiden jong seng HNYF ulang bawa tarson lemba udairu bajuilam lenti ya kekenhon ya karnya sok jong sarkar habale chau ya ki noilam jong seng HNLC ki bawan syakamit ya karnya sok haki benai ki plalai na hadu mentai ya jing tokit ban pensisya ya kam balaja ka jing betai bom IED ki bor pulit kitang penia jakhman ha ka wei pat kaliang ka seng HNYF mari yo jing tip halor ketik jing syakem kit khon ketika seng ha ka jing ilam jong presiden uba sadon bla kilalet ban pan jing syai nau SP ka East Khasil district habayu abanekaran marubak sadar bela ulong bagane gede tangka buj ban trap ya ki dekhot seng balang henry ke seng kamla aban pediang ya jeng perlong langkanya jeng ketenat pulit ikinong ilam seng balang wah sedan kelak we thuk kendet aden kalmi kat tu kat ni keta hading jing chip thai bom bakno ong ba dik dekhot jong ka se YF bade to kadai mo ji sha hoi kadai jing sha menin ke sini we rong ba adu hasan juga ba pasal lemba babat kumu disciplinary secretary jong sek la sakot sa police station po dauki kana stand si biji misi bala sakot ulalek kisukli jikli yusang ki play no yom daliye dalada play biji sauji khot biang ulai biang kabasusi kalong bangi mela bangi kalong ba person license klami nasional nyo pa kamai tede klami nasional don nasional kumnun ban ti kata jing ti bom long ta ni ke pamlawan pediang yang lain kendu USP ni ru ban penting na long alor ke da wala ra person disciplinary secretary jing sang ni long taru ki ong bang ni USP ong ba kilap kaklu ba person lomba udan ti haga ni ke ti bom ko kemula tengi yo i ba long kamula ba bangi pai hakoi kalian ki ong ba pidon kam yang diberi mana information bala kilap mana information ni lain silak kan hakoi kalian pa ada rayu kani minumlah apan mudurman normal kibor kiba persyang kan sabata chini peace proses kita dan kibor persyang kan pin yalam bakla ya kani peace proses berapa kali kita te kesakawai kata kecing bom atau motor rumah ba kata motor tadi kalau pun mau kemat ya borok lagi bukti itu kamdai jong kaseng kamdai jong beri silat nama kata kecing ki motor musuh kita jong paida gur kamdai jong kanuru ke hil dong sakar ban le ke boleh tahu ban lokit itu sama tu kapen Israel ke bun bala ingin kena tangan mereka ni nama ba bom tu deh bom ni dah senau Chelsea na senau Rusia na senau ni lagi juga ikutmen kini tu kam tapi kalau wanra kata konklusi orang baik ba uya serium tu kalau dia ke bangimlah kan jadi serium itu kai ke senjau ni kum nilam berang ba yang kesen yang mentang lama bahkan ni motor kalau apa ya kod berarti mau kira produce kod person jadi motor kalau ni subjek motor kalau apa ya kod dengan upsway ke finding jangka police department min page saya karai jangka kod hadin kata pasang ini minum sinap ya kan ka kampen Vietnam jangka police department ya kinong yang langsung ni bahkan ni ka jangkmu bal sabotage ka pistol kibun no ke bakidan kum kini kenhun maupun aku makan ikan kap ke pemerintah ya dilek kelang ikan kam kelang makan ikan peace proses punya kini besok belum nyasuk tentang kau ikan kentin belong ba ya air bagai begini belek dalam tak tahu apa ini lek baik tak jump kentin kusmi jump kulit kebanyak ikan ikan kam dei ke berbentuk musim ini dengan tangan sedin dari kau bagi dei belek ini lek baik ya kepada musim isu kepada musim ini